Karibu katika okay. So ni kuhusu channel, YouTube channel, okay? So ni UW King ndio jina channel. Ni UW King. So ni UW King inahusu kuhusu ujumbe wa Yesu Kristo. So ukiangalia zile niseme kwa ufupi. UW King inasimamia kuhusu ujumbe wa Yesu Kristo. Inamaanisha sana sana inahusu kuhusu ujumbe wa Yesu Kristo, ni kuhusu kutangaza ujumbe wa Yesu Kristo, maneno ya Mungu. Okay? Kweli kuko nyimbo za mapenzi, kuko stories za kufundisha na mahubiri. Okay? Okay. So nyimbo za mapenzi, naimba nyimbo za mapenzi lakini hazihusu kama vitu vibaya kama wasanii wa muziki wanaimbaka. So nyimbo za mapenzi zenjo ninaimba zinahusu hisia sana sana, vitu vinjo watu wanapitia ndani ya mapenzi, sana sana ndani ya ndoa. So kwa kifupi ninajaribu kuimba nyimbo zenjo zinafunza, tukisemesha kweli. So sana sana ni nyimbo zenjo zinakuwa kama zinakufungua macho. Nitajaribu kufanya hivyo kama mjaona hivyo, lakini njoo ninajaribu kuimba. Nikisema nyimbo za mapenzi inamaanisha hivyo. So mahubiri hivyo, story nitaanza sema hizo story, baadaye naongezea kuhusu neno la Mungu, tunaangalia hivyo. So UW King inahusu ujumbe wa Yesu Kristo, ni kuhusu ujumbe wa Yesu Kristo. Na siangalii like wangapi wanatazama. Unaona, ukiangalia mavideo zote ndio nafanya sana sana ni watu 24. Okay? Maybe chini ya 24. Na hiyo, kwa hiyo imeka watu 24 kumwaka. Ndio walitazama. So siangalii watu, naangalia kazi yangu ni kuhusu kupost, ni kuhusu kutangaza ujumbe wa Yesu Kristo. Ni maana nisema ina focus sana sana inahusu kuhusu Yesu. Okay? Mafundisho ya Yesu, mahubiri, nyimbo za mapenzi za kufunza, sana sana hivyo. Okay? So ni kuhusu Ukristo, jinsi ya kuishi, jinsi ya kufuata neno la Mungu. So inafundisha ujumbe wa Yesu Kristo. Nikisema ujumbe wa Yesu Kristo, inafundisha inaonesha jinsi ya kuishi, inaonesha jinsi ya kuishi maisha mzuri kama Mkristo. Kiko mapenzi kweli. Kuko wengine wa Kristo wanakofanya wanakazani hawajawahi kuwa ndani ya mapenzi. So nyimbo za mapenzi hajamaanisha eti ni mbaya kwa Mkristo kusikiliza. So okay, ni mapenzi kuhusu ndio naona Mungu alitia Adamu na Hawa, okay, kwa sababu wapendane, waishi pamoja. So nyimbo za mapenzi sio mbaya, lakini ni kufuatana maneno ndio wanaimba sasa. Okay, mimi vinyo ninaimba sana sana, siimbi kuhusu maneno ndio itaza kukuingiza ndani ya dhambi. Okay, ni maneno nachagua maneno yenjo isikuingize ndani ya vitu vya dunia. Kama tunaelewana hapo, sawa. So ningependa kama ukipenda kini utaza subscribe comment, okay, share ukipenda. Na kama upendi, bonyeza kale kitu kufanya hivi. Okay, na kama unapenda bonyeza hivi. Okay, so na kama upendi niambie sababu, maybe itaza kunisaidia ni fix, niangalie jinsi ya kurekebisha vitu vingi vina sawa. So
nisheka hapa YouTube miaka 5, okay? So tunaendelea. Hata iko kama watu 5 wanatazama, watu 4, watu 2, tunaendelea hivyo kwa sababu hii ni kuhusu ujumbe wa Yesu Kristo. Haihusu kuhusu watu, okay? Ni kweli itaweza kuwa vizuri una subscribe, unatazama, hapo ni sawa, lakini sana sana ni kuhusu moyo wako, okay? Ni kuhusu ujumbe wa Yesu Kristo. So yeah, ukipenda utaweza subscribe, ukipenda ni wewe, ukipenda unaacha hivyo ni wewe, okay? Ukipenda usitazame ni wewe. So ujumbe wa Yesu ni kwa watu wote kutazama, ukuwe Mkristo usiwe Mkristo, unatazama na kama unakuwa Mkristo kwa sababu ya video, sifa kwa Mungu asifiwe. Njoo hivyo, okay? Ujumbe wa Yesu Kristo uko hapa kuhusu kila mtu atazame na angalie imani yake. Njoo hivyo. Okay. UW King, ujumbe wa Yesu Kristo. Njoo mission. Okay. Mission, nishawapatia mission yote. So mkiona nyimbo za mapenzi natia, msishutuki eti sema huyu anatia nyimbo za mapenzi na anahubiria kuhusu Yesu. Sikiliza maneno kabla ya kujudge. Story hivyo. Nikisema ma stories masa, kwa sababu ukisema story kutakuwa, ndio maana naangalia jinsi ya kuchukua maneno, kwa sababu kwa zingine story ukisema story hakuwezi kosa neno mbaya. So kuko naangalia jinsi ya kuelezea kwa njia nzuri, okay? Nini ingine, okay? Maneno ya Mungu najaribu najaribu kuhubiri maneno ya Mungu. Nikisema najaribu, hajamaanisha sijakuwa eti pastor wako niko perfect. Okay, ndio maana nasema zile comment pale ziko hapo kuniangalia. Okay, hata watumishi wa Mungu walikuwa na ile ubishi. Okay, ukiangalia Petro na Paulo, kuko mstari ndio walikuwa na hapakuwa naelewana kidogo, so ikabidi bachunguze maneno ya Mungu vizuri. Okay, njoo hivyo, tusiendi mbali, njoo hivyo. So ujumbe wa Yesu Kristo ni UW King. Ni UW King. Okay, so nasema mu English mtanielewa. U inahusu ujumbe, W inahusu ile okay, ujumbe wa. Okay, Y inahusu Yesu, Yesu, okay? K inahusu Kristo, okay? Na ile king tu, neno yote ni king, so ni ujumbe wa Yesu Kristo. Nika add king kwa sababu Yesu ni mfalme wa wote, king. Okay? So ni ujumbe wa Yesu Kristo, ni UW King. Nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wafundisheni kushika mambo yote niliyowaamuru, nami niko pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa nyakati.